Anda membacakan surah ke-6 Al-An'am ayat 11 sampai 17 dengan ketentuan yang tadi ya. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله. كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. صدق الله العلي العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. وعلى الذين
Bismillah mulai. Bisa mulai kah? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Terima kasih semuanya yang sudah benar-benar menyentuh, menyirami hati. Ini bagaimana tim yang dua lagi, tidak dulu.
Assalamualaikum, ada salam dari suami saya, dari Yusuf. Hadir Kak. Oh, 10 menit lagi ya. Jadi Bang Juliansa meminta waktu 10 menit. Iya, sekitar 30 menit mungkin ya untuk itu, untuk penilaian. Iya. Ya. Semua peserta boleh silahkan turun. Nanti kita dulu ya. Kembali lagi 30 menit dari sekarang ya. Untuk menentukan siapa juara 1, 2, dan 3. Berkah selalu, semua terima kasih yang telah hadir, yang telah mendukung semua berjalannya acara ini. Kita telah memasuki babak final dan 3 peserta setelah kita tes dengan mohon maaf. Ya, kami pun berterima kasih kepada semua yang benar-benar telah mendukung, yang telah